tai au fou. Tātou au lia manuia mai fo sa mo le nei aso. Ia te tonu o lewa tai ai fo I te tonu o le tāpou kalame le nei aso. Ia masani ai. Ia I ere tua ia nei temi au lewa mato watu ma le sunga le atinu. Sunga whenenga le atinu. Ia o whaingala mai o le tala lei o le malo le tua. Ai lava ia tu whaatasi ia ona o le whiau o le malo le tua. Ia o le nei tai au Samoa. Ia o te loa tātou te tau o tātou a mata nei mita o kone nea whia nei tai au. I se tātou talo. Ia e tua tu lau sunga. Ia I se tātou talo nei tai au. Ia. Tātou talo. Hallelujah. Ia waile tua lo mātou te maa. Hallelujah. E mōmua lava o na mātou vivi atu, ma whaftai atu I lau whio. Hallelujah. Ona o lau alofa tū noa, ma lau taitainga, ma lau puipuinga I lo mātou wola o mātou atua. E lea ia se mea o ia te mātou te watu lea I lau whio. O na o le leo lava. Mātou te wha leo atu ai o le taulanga o le loto whaftai I lau whio. Hallelujah. A wā na se noa oe. Ia se manu o pēnei mātou te le aulia mai maala whai mai le nei tai a fau. Ia sanga vi ia ma vi ia pēa o lau whio I le nei tai a fau. Ta mā whaftai o na nei awa noa le lei. Wa mātou wheilawa ia I mau au auna I le nei tai a fau. Ia le amataina lea o le nei wha moe moe ma le nei pol kalame. Ia o le tala inga lava lea o le malo o lau whio. Hallelujah. Ta mai, mātou talo I lau whio awa mātou te lei loa lava o se mea. O I mātou o tangata. Mātou te talo I lau soani I le tae au. Le ianganga pa ia a whio mai a oe. E whetalai oe I le tae au. Hallelujah. Tau lava ina ia whaunga mai o mā leo ma o mā ngutu o mātou atua. Ia whaangau I fo I o mā laulau whaiwa. Ia ai mōri o e loua nganga pa ia lau sāwari ma lau upu I le tae ao nei. Ia ai o whinangalo maloto. Ai le ngata I lea o maota malawa le mātou tua. Ia nga le lei mai lau o whio le amataina. A mata e loua nganga pa ia whai o e loua nganga pa ia. A mai ia te le ama maualunga se vi inga o lau o whio. Ia ai tu mau pele whatawa ia I maua o au na. I lau ngoa Iesu o mā te talo wala awa tuai I le nei tae a fau. Amen. Amen. Ia. Te tonu ia o lewa. Mai ere tātou talo a mata o nei tae a fau. Ia foi le nei amno Samoa. Ia o lewa ma atasi atu ma lau au na nei tae au. Ia mate fifia fo nei tai au tu atu le au whatalofa I le malu o se o tātou o tunu. Ia whatalofa atu I le nei tai au. I le swafa manu malo Iesu Keriso. Ia whatalofa foi. Mana tua foi ia le tapo ina nei o tātou tua asinisina. I le nei tai au. Ia nei o tātou tamama tua, tinama tua. Ia o atu ia te oe le au whatalofa nei aso. E fia fo e mantua ni tu la le au na pa ia po ona tofia le tua. Amen. Lo fa pena na tu la I fata fa tau langa I fia. Ia o fa pena na langa I le upo le malo le tua. Ia fata lo fatu ia te oe. I le swafa manu malo Iesu Keriso. Ia fia fo e fata lo fa ia te oe ta lo vou fa nau. Fia lava se avano fa yon tatu. Oga fatasi ai le fa so le yasu. Ia lea lo fatu lau po kalami ia te oe I le swafa manu malo o Iesu Keriso le ni aso. Se la mai ka le sia ni aso. Amen e por si fia. Ai o matu tu fatasi ia ona o fe au Iesu Keriso. Amen. Ia le tua le o se lotu la le o se ia o le swafa manu malo martala le leo o le Toetu o Iesu Keriso. Ia o fe au na ma fia nei tai au. Ia mate fa soa toi fo ia mau e se fa maru si au mo tātou Samoa I le nei aso tātou fa longo po le ase me o fetalai e le nganga o le tua nei aso e ala I la nau. Amen. Ia nei la tai au ia mate
fia fai tau mo mo ni upu mai le fio pa ia le tu ni tai au e fa pe na di mata inga na ia lau fa longo ia ile le yaso po le fo se meu au mai le tua mo tato yo te lo na we lu mai na le tato TV le tato tu si fai tau e se fai tau tua ni upu mai le fio pa ia le tua haleluia ya ua mawai le sapati ua tafa tolo lua yaso o le vai sapati ona o atu ai leo Maria le makatala ma le isi Maria e asi le tunga mau fauta foi ua tō le mafui e tele awana ruifo le angelu le li mai le langi ua alu atu mafuri ese le maa i le ngutu o le tunga mau matia e iona lunga e pei o le uila lona tino mai ma ona ofu o sina e pei o le kiona o te mu foi i le matau ia te ia o ena leo o li ua i latou e pei o tangata oti ona fai atu ai lea o le angelu i fafine ua fape atu aua lua te matau o ua awa o ulolo o ulua sa ili mai Iesu na fasa taurina e leo nei o ia awa o Toetu mai o ia e peo na feta lai atu ai o ia o mai ia ina mata i le mea na tu ai le ina watu ia vangi lua te tau watu i o na soo ua Toetu mai o ia na ie uoti whauta foi e mua atu o ia te outou i karilaia tau te iloa ai o ia i lea mea whauta foi whauta wo o whai atu ia te oulua whai pevalua o na lava veo ai lea na i le tunga mau ma le fefe ma le fifia tele ua la tau whetuli e tau atu ai i ona so. Ia? Ia. Ia le atu e lita e au. Ia. Sei, kua kuia nau suga sei. Karkar mo mai ala i le ngeifi au lita e au. Ia, ke mo fai sfaso le lei mo tatu ne aso. Ua pe o leta no mai. O le fai la tatu te e tonu nei vai tau. Amen. O le Toetu manu malo Iesu Keriso. Ia ai pole a foi la se ta ua o lona maliu ma lona Toetu mai ia mo o e keusiano ia ma fo e keusiano ia tatu te va ai la i fe au o lo mo mori mai tonu i lona maliu ma lona Toetu man malo glory hallelujah ia pa pasta mo le avanoa amen ia sa mo malau fa fonga malau sile le taoni ia morning famaoni nau e silane nau o lungo ole screen ia le utala ole tau pule mate tala no ai foi ma faso atu tau nei ole Toetu mai o Iesu le ala na ma fai tau atu foi upu ia tasi se o foi po valu e valu foi pu ia na ma fai tau atu amen ai o te fia mataraki te tu atu foi puia amen ole Toetu o Iesu ole olona manu malo le amen manu malo Iesu mai le tu mau maleoti ngai te mau e tu le tusi o falinga upuna Iesu e o mata o atu le mau le ata to va ai la ia pe fo iona sau noa le sunga le pafianga inga tau ni po le aso na taua mo tatou a faila le ua Toetu manu malo ia Iesu o lona winga ua tatou manu malo hoila ua io wala ona tatou manu malo ono Iesu awa ana fa pe le Toetu Iesu o lona winga e mo ko ine ai ma so ka ko mo mo pas ole pule na e sa no i le pule a se ma
o le Toetu o Iesu. Ai mana tua, o le maliu mo le o Iesu mo lona Toetu. Ele o se mea foi le whapea ngā plane se tangata. Po se ekalesia, po ai lava. E o lava i tangata Roma. Na lātou whasa tauroina Iesu. Lātou kele i planning ana mea ne. A wā ai nei le whiongo pa ia le atua. O le rā apita o tu le tusi ne o le ale whaitau atua no le tatu te. Tango e whaitau ia le mua le pēteu. Lona mata upu mua. O lona foi upu la e sifuru iwa, ma le foi upu e lua sifuru. Nā lai whaamatala mai eia, ia mele o le maliu i Iesu. Nai, e mana i hoi ta whaitau i e apas. Whai mai o le na saunia e le atua. Ai le whaavainga la rangi nei ka kou ke soifu ai ia ma maola i hoi ma sunga e apaka. Wawa ai la i le taulanga. O le taulanga. Na tā pena na whasia lama i whina ngalo le atua. Na whasia lama e... O lewa kāpema. O lewa. A le whamaina saunia e le whawaina lala. E le whene pokalame a. O i tato te loe le Mataio sau o le atua. Kaukia se. E le kukusa hoi la le atua man tangata apasta. Pea tako wawai atu ye. Le i o tawhai tau. Tasi mai ale mau ne, ka mai lona. Mua le pēteu. O lona Mataio pula e mua pas. A lona foi pula sifuru iwa ma le lua sifuru. Sifuru iwa ma le lua sifuru. Ia. O foi po sifuru iwa ma le foi po lua sifuru pas. Wa mau. Ia foi po suru le foi po lusfulu. O I le I tonu ia le plana ko ale tu. Le tonu foi u ia la ma foi tau atu. Ia a o le toto ta o Kristo. Pe o lo le tamai ma moe e le po na lava. E ai foi sona le anga. Na sila fia lava e ia ana mua. A o le I whawaina ne lalo langu. A ua whaalia mai I ona po nei e ngata ai ona o tau. Ako wawahi la iei. Lewa kere. Wai lewa pasta. O le winga ele o le maliu o Iesu ele o se eskengi. Ele se eskengi. Ele se mea kupa fua seifo. O le mea nga plan e leir fua ngā mani maka I sau o le. O le tua. More ka ngaka. Amen. Lewa kere kāpenga. E e fōringa mai ko le pasta. Ai le whaia le laulangi. Ma whaia ia kamu ma ewa le ulua tangata. E e fōringa mai I. Wa sila fia le lei ai le atua e pau. E anga sala. Se vai la ye. Limiano, le makapenga e le atua. Whatever. E leo se eskengi le maliu ma le Toetu o tato wali o Iesu ke viso. Ia ai whaftai o ila. Ngā wawhai la le larolangi ma le tangata. Le alanga pa ua I loa la I ke nese tolu hoi po Iesu lima. Ia o le mau masani. Ngai ke mau o ngā la le I le folfolanga o tamale. O Iesu. Vai mai te whanau mai le tama na te tui mo momo lo u. O lai whai le ngaka. O le ngata. O lai ulu o ia sa kangi kong. Langa o sa kangi po lusfelo e leisong kingo. So o le ngasa sa kangi ulu I le ngata. Ia le ala ua kaukala mai lo marangaka I o whao ngai. Nga mafu ai o na ngasala le ulu I tangata. Ia o le mea kōngu ala le ngasila fia e le atua I whawainga laulangi pe pa mai pe teo. Amen. Glory, hallelujah. O visilani pas. Wa le la o maliu ngia ke viso le ko ku. O le pokalame la le atua. Le la o lo ngesa o le pokalame wa le vanga faka ki e le atua mortanga. E le sa o la so nga e le se skik. Ele o se skik. O le mea la vai o le vanga pokalame le atua. O le maliu la Iesu ke viso.
O lea lau fai batala tus pa ia pe ngai kai o lea lau ka ka ngona le Toetu. Amen. O lea lau Toetu manu malo Iesu ke riso ale fe Toetu manu malo mai le oti male. Tu mau o le mea la raso e le ko mai ula Iesu. Ale o mana ka pena Iesu le taula. E kasi ala mariu Iesu e le ko mariu. E le ma o taula nga muri ko le. Io. O le sila me mai. Ile mea o le o pulela Iesu le mai le o. Io. E le pulela le o ki Iesu wa o bang malo Iesu. Io. A le fa Iesu le falinga le si o le wa ia le ki o se oli maleoti. Maleoti. E o lona winga la ole si me magai le I pasta. Poi le ole wa ke le fa sini. E se nga la o maliu Iesu. Ngala o maliu Iesu nga sala le o tangata. Sala. Ka ko va ai la e pe o fa mai ia yo ne tolu foi po sulu fa pe o fa pe lava ona lo fa mai o le tua i le rangi wo ia awina mai ai fa mai la ro mai tolu lo foi po lus mai tolu o nga sala tangata uma. Amen. Wa le o ai la vi inga i le tu o lona winga la o Iesu la nga saula e fa ka mule le forforanga lo ta mai kene se tolu. Foi po sfulu lim. Amen. Pe o sia u toe fa popo atu le o le koe ku ia. O Iesu anga le se koe ku. E le skako. E le skako. Io. E mauri mika fuga. Nei mauri bisa bisa nei mauri bisa. E fa kai la ile tua o le koe ku Iesu ke viso ma. Ana la o le ile manga le fe pa ile tua. Ngai sa le roma yo mo fa po iva. E mai o tatu I loa o Toetu mai ke viso na ye woti. E le to e maliu o ia. E le to e pule le oti ia te ia. Amen. E le to e maliu o ma. O ka la le malo so le oki. Ia ma le ka ko ro le ala le meri e ngia. E te oki ro o ma. Io. O mo mo ro langa ngia. A le mana o le Toetu. Ma ko e fa kula ia ma Iesu ke visi. Amen. O le wa kula I me Iesu o le ala o fa merkus pe o pule Iesu le wa kaula le pule Iesu le o ke sia danga ele mo fa ye le o ki ka. Ia. Amen. Ele mo fa ye le o ki ka Iesu. O le si me le fa Iesu. Foi le tu se fali. Foi mai o ia te au ki. O se oli maleoti. O longa winga o le wa pule Iesu. O mangu malo o Iesu. Ile tu mau. Maleoti ya basta. Io ma ngai ya le lo kai ya. O se fia nga la mo ke sa mo. Io. O le o la o le ngam ke ni mau lo ka ko fia le ngai. Ai ke bo le ko ku Iesu. Lo mo bo le ka ko. O le mang malo ai. O le mena le ka ko ke do. O se fia e di o se te me fa ngo se ke sia. Amen. O le ke o le mang malo ai I o le ola fa ke sia kilo I le mang malo Iesu ke sia. Ma fa ku I le mang malo le Iesu ke sia. Ka ko ke mang malo fa ka se o mai ia. Io. Agora ese Iesu ele se tato fa mo. Ele se fa mo mo. Ele mas tato fa mo mo. Ma agora o winga va pe ka ke fe o ki ko. O le se fa mo mo. Ta o le mea ko ke fa ka I le alo le tu. Amen. Ngai ia sabe ka penga le o le kaulanga. Mana tua ina uanga sala ia tamu mai. O Iesu foi lá que mau le que nesse na foi le tolu o lo foi kula e lusu tasi fa mai na fa ofu le tua kama e vai ile pa vai lá ofu pa no o lo no winga o Iesu nga fasia le kauranga mua le nga fa o nga ia koko mang ai le mangalo ai la nga sala nga o fiufi É um ofício. Io a mai la ia le pa u le po
I pa o ki se I kulongi kai au pongi pa o. La le me fa la ngai lo ia. Ile mele nga me se me ya tama eva. Nga wa fai e mo I la manga pa o te tangata le ana sa. Ai nga fali wale atua ko ka penga la. Amen. Amen. Makam o ngai lo ia. Le pokala me le atua le fai banka. Hallelujah. O le ala nga peina le maulen ka kana ngoa ia. O le wanga sau ia le atua. Kaulanga. Le faulatanga. Faulatanga. Ele fakuai le atua te minga o ka kana sa. Ele ke I le atua. Dio. Nga wanga sala a kama e. Ele ke. O ka ko ia nga ke ia pero marfa. Pero marfa. O le atua ele ke I le atua. Fa fem ko lo ele ke I le atua. Kau ke lo le mau le. Ke lo le mau le. Le mo pete ta mo fo pisuri no luz por. Si la fia me o le atua. Ale fa mai nga. Ele fa vai nga la lan. Si. So. Amen. Makaukia for langa tato tua. O ngore ke milan ni le ke siano pera lo ka o mai lai I Toetu la manu malo Iesu. Wa le ve meta tu spa le o tie. O feo ye lo tu ya. Tu ngama we. Feo ye lo manu malo. O sia o le mo fa ye lo ki mo le. Ka o fi Iesu. O le mwhenka o mi da e malo sia le manga le ku mai I ku la I le manga I Leanga o le atua. o le atua. Kusa foi le pasta pe kai pe me nga sidi mai po le ame ta u o le Toetu. O ke manga o ka ke o se fai kau le mau le o le efeso I lua pasta. O ie e fa maungi ai le alofa o le atua. Alofa o le atua ia ka ko uma. Leanga wa anga sala ka ko. Amen. Ele ai masisi le isanga anga sala. Kasi ar tangata na soifua mai I le tino le nei pena fa nau mai le manawa tina se tulo. Ele ai masanga anga sala. Ngau Iesu. O tato malawa. Na tato na tou soifua mai mama whana nau mai oi ma ua ma le sunga ia pasta o tātou uma o tangata sa. Amen. E le ai ala ma se tangata mi o tonu o soifua I le rarolangi nei ia o tātou o tou soifua ia ma ola i hoi ma ua. Amen. Langa e ke le hui tangata hoi le o le a e kaunga kaua o fia mi o tonu e po le a apa. O le efeso la e lua basta. O nai ei nai faitau nai ei na e whapea. Whapea ia le apostolo o Paulo. Foi lea o whamai o tātou. Sa oti ana mua I anga salama mi o le anga. Whaitau ai lalo. O kau sua nga ka hoi ni le efeso ni. Ia, mai e o le tusi na o le kolose o ia le efeso e lua pasta. Whapea na ua e maua, ma e ala whaitau mai ai le whai punga e piko I lua. Paso solo I hoi lalo. O to foi lava o e no tia ia mio le anga ma sala. Amen. O sa vale ia na mua e tusa mare tu o le neila langi. E tusa mare ta ina o le au fai pule I le vani mimo o le nganga le o matua ngalue nei I e whalunga ta. Alu pe ala oe. O I tātou foi na mio whaatasi I tātou umalawa ma I lātou ana mua. Ina o tātou no nofo I tu nau o tātou tino. Na whaia hoi e I tātou o mea na loto I e tino. A toa ma le mawhau whau. Ma le whanau mai tātou. Na whanau mai hoi I tātou o le whanau ngā re to sā. Whapei o isi a tō hoi. A ole atua ua iai le paulai lona alofa.
ona olona tele na ia alofa mai ai i tātou a o ti lava i tātou ia mioleanga ua na whaola mai ia i tātou whaatasi ma Keriso o le alofa tū noa ua whaola i na ai o tau ia o le vaenga mua la le o whamai a o le alofa tū noa o le atua ua whaola i na i kako ai le o le peritome o le pa'u pe o le le fingau mai ai utai mai a le peritome ina o tau le pa'u le fa'ola ina o tau a le manging o le i o le alofa tū noa e fa'ola ina ai ia tātou ia o le sila vaenga nai le foipu e ono pasta ua na toe whaatu whaatasi mai foi ia whakala pasta ia o lea whamai ea ua whaatutu whaatasi ia tātou mai Iesu ona o le alofa tū noa o le atua o le alofa tū noa le o le atua sai a Iesu le ua whaolaina i tātou na ua maliu o ia mato e tū manu malo mai le tunga mau o le si vaenga le whamai ea ua toe whaatutu whaatasi mai foi ka kou onga oai ono Iesu o lona winga o se tara whateta ia whapea ka kou ke oki di kingo me o oe o le tangata whaatutu ia mama ua foi o ke pole pe ai pe ke pepe o lona winga e ine taimi e koe whaaku mai e ka kou le aso le tātou te whaatari e le whamai mua te Salonia ron tau koe wha foi po sutolu se ia o foi po lusi fulu ne whamai e a fio mai ne ni lama mai le langi ma le alanga ma le leo o le pū o le atua e onga mua loa lea onga koe kuku mai o e ua oki o ia ai oki o ia Keriso Iesu ai whawhera tangata e oki e leo ia Iesu ia kari la e oe siri pasta e tonu la mea le i o le vaenga muri pasta ngai lalo ane a wha muri o lea ma wha no nofo wha tasa tātou ma Keriso Iesu i whea i le lami amen ua vaaila i ei o le tāua lea ma manguia pe o le nga sa moe pasta e kolu me i so mo ka koula o la ka me fai fai e tele tali a Iesu o mua na pa uma fofo Iesu salamo o mai le malo awa e oki lama e kele salamo e kele kule koe kule fa mai te Salonia e fa mai Paulo ia te Salonia e mua foi ona Toetu mai e oti o ia Keriso Iesu ai fa ferta ngata nga oki ele o ia Iesu e kele koe kule e ke koe kule muri ai koe ku ai anu fa sala pe fa mai atali e kele ngofo foi la i le mele i ve ile nani ile malo le tu ia pasta pe o sia ule koe la que me ko fa kingo na academia porque mi ia oi fa ile nai te mai fa lo mai ongi ai kele no kai au pe so pe ia pasta amen aleluia ile ia angai kele me kupu me de kai mo Toetu o Iesu amen le Toetu manu malo Iesu le bo tato baba ai to tato ne o Keriso ai o le fe me o lo mo ko ku va ka si mai Iesu e a le fe me o manu malo kadia pasta kadia Iesu kadia Iesu salmo ma ngi kele o me ma ngi ala yo le Toetu mai o Iesu Keriso mai lona Toetu manu malo o se fa mangianga kele le mo le Keriso amen tangata mo monga la ko kari ya Iesu
e fai mali ma faola yo ya ila tu Iesu ke so le ya ile la ko fa mo ke le amen o le ile la ko fa mo ke le haleluya menanga e le tau se ke se non fa vai termine amen e kilo i longa manguia le fa ka di ma e kilo i longa mangu malo wala fa mi o le mea Iesu e mo ka ko o ngara o Iesu ale inga se fera ko pe uma ke amen o le sila me manga ya ri pasta o ka ko yai pe i Toetu ma yo Iesu ke so mai o tatou manu malo ona o Iesu o le lau ki kilo le kusi le momoko ni to suli mo fai poli musu di mo fi kwa mai ai fa tai le tua o le na fa na fo ina mai le manu malo ya tatou e ala mai i lo tatou ali o Iesu ke so aleluia ai le malo le mea la le e ka kau mai loa e le ke siano no mang maro le e le kau pong sa ai e ka kau le nga malama ke siano temni o ia o le kanga ka mang maro ma o ia la ia longa lu manga i mang ia la fa ka mai e longa ka mo unga le ia la fa ka mai e ke mina ni e le ka kau o nga lu pong sa se nga lu nga le tua e ka kau nga lu ma e kau la i ku la wa ai le kau mo unga la nga lu e ke ni dai le mang ia le fa mo amen le fai mo le mere fa ka di mai ele o se fa ngonganga la kai mi ngai o mo kai mi le ka ke ke mo ko Iesu o se fe au ka u ngai mo la la amen ele ka ka u fa ngo ai ke se no se kilo i fe au le o fe au o fe au le amen le mangmaro le i o ka ko o le bela kala i mangmaro le fa lo mangmaro le o ke se no wa risi e le se me ke ngalue ai ke le uropo fere ke ka e na ye lo ko ngolo ngalue pongisa la ke ngalue pongisa ai e ngalue le termine o e ke se no ye lo o la fa ka di me Iesu ya o amen aleluia o le mangmaro le sa ngi Iesu ke lu fa ka si ba Iesu o le fa mi Iesu o mangmaro ka ko mangmaro fa ka si na amen o longa ko ku ka ko ku fa ka si mai fa no fa tas ile lang aleluia Alora winga ua pasta wele ua mana o mia o se au mo tatou le au kemsiano mo le au fatu ua o ele taimi e ke whamaoni ai ma o sai aua ke loku le sia sa va sa e lua ka koe sa le ai o le taimi ke whamaoni ai ku mau ai le mea ngā ua e teritonu mai whatuatua i le mea ngā whai Iesu ai le o le koe ngā o langa hoi le e le kulisi sa i ai vai a sai kolu a koe sa ulisi sa amen ai o tatou nei se ka fo ia le ta tala i le mea ngā kupu le aso kongu anga mali ue Iesu amen o le se fe au ta ua pasare i mana tua le tati tala noa i tua mai o le mali ue Iesu i le taimi o le au apostolo le ka lai mai e le tala le se o mai a kako le kakal moa lai kua mai o le aso komu le nga mali ue Iesu o le na Toetu wai o le la i mea mangai ai le nga kupu ai i le koe ku ia le koe ku le taimi mua le pe le i le tusi le te tau le o kau koe fo i ka pe a fina ngalo ko o le mea mata mo fie le i pasta fai mai na lulu ele mafu ko mai o lenga waku ia ma real makatala Malaysia Maria e o asi ku mau o le famenga lulu ele mafu kele o ke milanga renga sa o ele angi o le angi lulanga renga sa furi ese ma o vai do langa o e pa le gi me fai le tu ele me fai ma dia ma ele me foi furi ma ese au ka sa o vai le tu angi lo so ale fa ko le mare
Se runga ko rua ka furi pe ko fica ngole mamafa ole mera. Ia sa wala. Pasta malisi me ho le kupu le maa le. Wo mga sio. Ya. Wo mga sio le maa. Wo maa. Le ngupu wo maa. Ola. Se manu si fica vez. Ele me foi. Ai vai nga break ele angilua. Ole tua. Kele me ole Lulun ma fui. Lulun ma. Ai man ko foi lá, eu fa pena, foi me len kupu ya po ma. Ya. Masila i kongo fa kui. Na lulu foi ma fui. O me fa nga ele tua. I don't manga. Amen. Tata lo foi me eu ma fui ma fa ma makangi ma lolonga. Amen. Le me le fia mo pa ia le tu fa mai au nga le. Au. E me ke wa. Fe kala ia kula le ku o nga o mai e no la. Se wa uma le linga wa prepare me ele tua. Amen. Mo fa ku langa me nga sa wa uma nga ia ka penga me le matanga. Ora kam ka kula ai vai le fa u posu wa le si me o ki kilo. I le mangai o le Toetu mai o Iesu ke so ka pusu varo ka pusu vai ka. O ngai le bena me su o tu ina mai te au le pule o malawa i le langi male. La. Foi punga su varo vai. Foi su varo vai. Okay. Bueno, voy a ir pule. Ia vai la ye. E mai tu si falinga. Voy a que le ki o se oli male. Amen. E aí lá se me mangai o que ko e ka ulo I pasta le la o aso atu pepe. Ole mele na tupu I pa va ai. Ile aso le na Toetu mai Iesu. E Maria yo mele ka kupu I. Mangkua ole leo. Alan be ama fa tau I fa mai ya. Be nga fe. Wani u pinga ko? No mo yo. Ola ni simbe. Pa ki. Pa o inga mo me ko ngale ole frozen. O mo me ko le a fe ola ku fa be le leo malanga ka. E o mai ala ma real makatala ma ola ma lo ku va be. Se le eles ka mai me ku pulias. Io. Kei minga sa ue ni lua de ria ni selma inga o ko ku Iesu ke. E kele me o fuli o ma ko ngofo inu. Ko ngofo inu. Ia ai malo. Ai malo ai no male wori. O le foi mai ki lo ku I uma ofu singa. Vai na I. O me le nga renga fe mata ta u le wori I. Nga o vai ku le me ne. Le ala fa mai wali u pe o ni tanga ta wo ki ro winga ku mai a wo. O vai la I le pao aquele o le tu le ka ke au mai. O le mea lai mari e pasta le kala le. Amen. O mai lola ia Maria ma katala ma lesi Maria. Le o mai a ka ku e le ange. Ka mai le o loinga le ke o mai sa ili e le fa sa ko loinga. Ele ngei. O lo pa. Avelo ele message. Ia io o la ka ui o so. O me manga I le kala. E ka fe kuli aku ia. A fe ka ui mai. Ko sala ka ku kilo ia mana tua fu ia. E lua me le I. Ole avenga le message. Nga ave Maria le makatala ma le si Maria le mai I. Nga ave hoi la leo. E se la venga de uri de ia ai vai pasta kusanga ave leo ai le I ave ala leo nga I o le me o le I so o Iesu o nga le nga ave e Maria ma kitala ma le si Maria le kala le o ko ku Iesu o le ala nga o ku leo le kami le nga o ko ola I le wa nga ave fo ia nga I ko inga ia le kala le mangko le fa mai nga o fa makala ia le au fai kau langa ma ko inga. O inga la. Le nga sui mai roi. Le nga sui o. Isa la I ko sui ko do bon me Le kala leilo. Ai kala pepero. Kala pepero. O ko vai ele. Ia fa pe ma so fu nga ia pa. Ava ku be sa wa ven mesi. Nga kongwa. Yo se o nga foi la le mo ka ko wa. Io. Mo di foi se fe au ma mo di ku ya avisa.
o meu mo ko fica me ka e ma fo mo i ko au ko pe de sa me nga ai wa fo mo ka ka nga me fe mi bilo ia ai ka u mo mo ri sa o fe au ole fe au sa ole na o ma leo ia nga o ka u me nga kupu ai mi bilo pa ole wali ia ama ko la wali ia le ka ko mu ia Iesu ole wali ia ke ia Iesu ma le tala inga le ora ko la ia le nga la ko mi loa a ko ale kala le man ko la de me ri fa nga i kupe ia o le kupe a fa ke le va me fe gol me ia fo lo na hata te mi nei wa tato ia a o le fa ka o i kupe nga a wala mo me nga renga kupu kala le nga bright pe fa se ka nga kai kupe o fa kau i kupe ia la wali nga ko e ko ia fa me wa ku so mo ia il po mo ia so e fe o le me piko sitting a dangerous I get in me le pasta o nga o le fa mai ia ua o mai ale aso mi o la e kari kongu e i tai ale le karapepelo le le fa mai nga aku ia so o Iesu nga o Iesu i le po fa nga o fika me le ia ai mana tua foi pasta aga va vai ngai foi le tula fono a Roma afa pe ke leo mangkua ole o tangata ia leo o le la ke leo le tino maliu o Iesu o lai ku komu o le tunga ma o le tula fono a Roma e leo le panka sola e fasioki oi ia ai se la nga sola le panka ya me o lewo Toetu Iesu alu o lewo malo ele wali lewo mai pe o ka oki so e kakawala nga ola ia ngai ko ingai o por se fenga o wali o la boa ia kire se au ngai aso sa mo ta tu fa no lu ia o le mena tupu le te mo Toetu o Iesu ke visu e mo i o tala o masanga ko fai kau ai o le mea mongi e a mane manui o tātou le o ke visiano o le iku o le mea le koe ku o Iesu ke visu le ana e fai me Iesu fo la e fai pu nga su waru pasta le kakani o le e mei o maliu mane o ia i lea e se le kau waa ia e pusu waru ia ona maliu ane ai leo Iesu o fetala i atu i ate la atu o whape atu o tuina mai a te au le pule o malawa i le langi male laro langi pe pusu waru kako sia kau ia o le mea nga e whaku e sere mangui o tātou ke sianga o mo lea nga kako wha moe nga ko o Iesu a le wai wharonga ko whakalenga Iesu lo wea kara mei ia o le wai hau pule o se pe whai mei ia ko koe pole ua ia o le pula langi ma la langi mea uma le mea nga e sere mangui ai o roka roko peka kikiro ia o le kako whaatutuanga ia Iesu ma le kako wha moe nga ko le ia Iesu le o whekalai mai rongo koe kuwe mea ia e ia o whapea mai ia o le koe pole ua lui che è un pule io non abbiamo un pule io amen ia o ma ia ko i pasta le pule o ka oi mana tua o le kemi nga sala ia ka mai le nga fa mai ona fio ese le o le tu ai ma ko a ka mai sai en mele o le pule ma ko pe fa e mea sai nei fa mai ni skan ka fa mai nga fa o sa ka o ro wa u te tonu e le ni mea sa kan le puli o le pa ia o le environment sai a ka mai o mea le ku ia ma le pa ia ma le mamalu o mea umanga ka ku e le tua ia a ka mai mai le amatanga nga sau lo leo sa kan pa o so nga sala mana tua la ele ma fai nga ko ma fuka le tua pa ia
Ma kamu ma eva le nga le wang sa. A fio se lo le ku. O le kai mi fio se ile tua. A fio se ile tua. Nga lu le tua ma ave uma me. O le pa ia o le mamalu o le si manga. Ai se a le nga me le tua. A fa mai skanga ka fa mai nga fa e sa kangi le ai. E ala me ra fa o e sa kangi. E le ki me sa kangi. O le ale kai minga. O le fio mai la o Iesu. Nga sau e koe restore mea ia. Ia, koe restore mea ka mea ia. Le ala fa mai isa ia. Pa mai ia, e foa ina mai le tama e whanau o le ataliki. Pa mai e lona ua le malo. O Iesu la, nga koe sau mama mea ia. Nga sau e koe restore mai a oenga ki mai mua mai ia mama ua fo. O mea o le malo o le o mea fa le nganga. Ka ko wa aila ye. O le maliu o Iesu, malonga koe ku. O nga ua nga sala ka ko e ma fua mai o ka ko ua i ma ku. Le nga le do pe o mele na sa no atu i pastor foi pule skulu ma. Ia le o restore ko le pule. Ia oi. Ia mama ua fo ma ka ko uma. O e whaatua matari tonu. Lenga fa vai Iesu o ki kuinga pia o le pule. O inga fai e. A fai longa au so. O le pule soli e ngaka ma ka rava. Fa kuku ai e wok. Fa mama ai le pela kuli fa fo ke mo. O fa ma sa o ngala ngal pule. Ea. Ai ke le pule i disko. O fa nga sa o ngala le pule. Le pule le te tamtalai. De fa kala ba fa nga ngal pule. Iyo. Ma ko le pule le ka mai ku so malu. E le fa nga o le skan ka le nga ku fa malo ro ka le kemo. Ma tu fa ya ku ya ke o le fa be paulo pai ka kala alu fafo. Ai fa di mai fa mai. Okay lo ye so. Fai te voi la tato. Ka fu nga lu sa ki o po ya o pule. Iyo po ya o pule le. Pa o e maguale pule. Wala ko nga ka di pasta e ye. Danga dele ko so ko be. O tanga to ia wala tu talia. Amen. Ne te mole o ne mua foi pu e sulma le lua. Pa mai o i la to na talia o ia ma fa tu ai lon so. Na ia avatu ia o le manuia. E ka ua ai la ko fa nga o le pu. O le manguia nga. O le pule. Ia pe o sa ule ko e fa po foi pule mo. Sa la fa foi mo fia lo ka ko ka dia Iesu foi mari fa lo la ko ola. Amen. O ia la ko pule. Iyo. O le fa nga na le pule. Soli ai nga ka makalava fa maluenga. Maluenga fili. Fa e fa malonga. Ai le fa sa nga le pule wa so ko isi. Iskanga. Al fa nga sa nga le pule nga mai e fa e. Ia. Ya, bene. Ma nge kere. O le pule fale nganga. O le pule fale nganga. Ai le pule go le kam fai e control skanga. Amen. O le pule nga fale nganga le la ko. Al fa. Na kukuli yo. Le pule le. Le fa do mai an me fa. Amen. Aleluia. E se habla ko fa. E o se manguia kere dai de Cristiano. O se wha mangianga kele mo e wha ngau le atua o i le larolangi mai kako mo e wha alomolongo me e karikongo i le maliu ma le Toetu o Iesu Kristo. O se wha mangianga kele mo kako. Amen. Amen. O tātou o umana whanau fuwina o tātou o langa manu o leia kako le pule. Amen. E o lesi la me wa whainga kako o le lesi le mafua i le mea lea. O le mana malama o kaka i pule. O le mana malama o le ke sano fanga fowinga ai a kupu a me fo ngale le mafai anga ka mai fai so lo i dembe a man ko lu fanga fowinga o matalia so fai mari fa o lo bola o le ala o ia le puli o le boka di kongo ai a o no kupu me foi e se mai o mi me fa pe e tulia e pio la ka di kongo le fai ngo mafai Ia. Ai anga kango na fa ka i le me ka ko ku le bere fa ni so lo ku wa. Ra so
Sa pei ole a tato no fo ma fo fau ye ona ole tupu a I tonu ole tino ke wiso ma le o ke siano ma le o fatu tu le ko inga be foi le ole mai sia le mele ole ma io ole tangata po so walo po sisi lo fanga o ya ka mo avi fa ka lai ya kusa o sea o nga ke le mo tato ole mele o mga mi le occasion ole pule le le mana ka ko mo le mana ole nga pa ia wa me fai un ka ko lo le pule ai ka ko kango exercise la ele happen pero me ta pero mele sin mai basta o le o kai loa ai ka la ku fa malolo mai ele malolo o longa winga we need the power we need the Holy Spirit wa le ka ke o longa winga la e ka ki kilo fo ka ko ia ka ko po lan me ka ke fai inga ia ka ko mau ai le mana awa ka ko mau lo le mana male nga pa ia ia ka ko exercising lo la ia le authority de ai pe o mele ya wa alfafo kai pe o mele nga na fai la o apostolo amen na la ko exercising ia le authority pole au fai ko alfafo ai ja la nga la ia la tu le mana they feel with the Holy Spirit. I find la alu ko le fa ko alu fo ai le alu kai te o le mea la ori e fai tu se on alu e o mea la nga tau na tato ko e va ai ka ko uma ya vai la e fai un ka ko exercise le authority dia basta ya wala o le ori o le maka ele I ngā ruenga inga whai e polo ma o le ala o mai mero ngā reo waka e piwhinga ne ngā wai a ki ki whapero I whapenga whai ngan mea a le o koe wha a le whai merikana ke mungia ke ro Iesu ke ro polo ai le loa ke mungia mo ni unga mo umbia le ori e Iesu o la po amen unga mo umbia le whanga ufo winga o le ori ma whapenga wha manga loinga ra uri ko ko Iesu ke so ma iei ra uri e wha ko Salamo Mataio amen o ngala o nge rola I wha ngare pure rea ari meri e oi roi are ko kingo mea ke mo I lo Iesu lo po e ro ke mo ni lo amen nengo winga o le kasi valangi o ngale mo ka ke sia e foi la ia e lo vai ma ke mo ia e lo le leia e ke mo o le akari o Iesu da o le fafinga o Iesu amen o kami mama o la kamare na lo kamare que ai fico fia o como ma ka inga o fico fia ia o le mea ka singa o ngale le foi mo tatou I le Toetu o Iesu ke so man o ai o Iesu ke viso e ka ko kirkiro ia I le vai nga ka u nga e alu uma ona fai nga ruanga le atua fa manga loinga o le tangata o le atali o le fafine o Iesu ke viso o uma ka lia Iesu fai maliki ma fa ola amen e ke lua kula wa e ka di kongu le manga o Iesu ke viso e ke alu fai nga la ka kongu oi amen o le ke ka di kongu le mana le o Iesu ke viso ai la kula nga o nga lo do po me fa lo o ke de me de me fa lo me ka ni ka wi ba ia lo fa ka ya ai de se me nga o I fo lo nga lo ko se Iesu nga o I fo ma fa se la fe nga ni mo Iesu e me na nga e glory ko ki lo fo la ye ni fe I de Toetu mo Iesu ke so o ele ai asisika ko wala I le mangui o le atua mangi me ma le ui ai o ia o le fai tutoa fai kua amen e o I le ola e wha vau mani mangui o Iesu ke viso la wha karima o le atua ka ko ke mo ma mea e Iesu ke viso amen e ui mua mua e whai kua ma kore na Iesu o le ala
O le upu moni ma le ola. E whinga alu se ka mape a de. Uia. O Iesu. Ai fia manguia Iesu. Ai fia mua le poko Iesu. A fia mau se sikanga o lo ngaluenga o Iesu. Ai mau suinga o lo ainga Iesu. O Iesu al kaula. Whaile lo. O Iesu e kaula i mai ai. Ai le leia. Lo ainga. Le ainga wha mautu le ungali i wha mau o Iesu. Amen. Ia le tu sa mo ni ia so ia basta pe si meu e dia. Ko sa mo ai o lewa kama kwa fo ina me ia na. Amen. Tonu tu si pe o le pe na tu pulia so ko ile o Toetu. Toetu o Iesu. Ia le nga ke le me ia o ia fo i ke me o le fe o ki ia le ia vai le fo le tu le koi fa ola le ori. Lenga mafuinga o ngao kala o kala le mele nga kupa mo ai ia ai wa ku loi o le aula la ia wa ku lo fa ka kupero o ingala lenga maku ai milo a ko ai le kala le o le me vola le mo le pastari ke ni tala le le kele o mau kali ko munga wala ko mi lo le tala le tato li o Iesu. So o la koa ia. Le le kalkongu ia Iesu. Le la famele fion pa ia le tu o kanga kapape. O antikiriso. E le kalkongu fa ngau mai Iesu le kingo. Mamaliu ma koe ku. Le kingo. Le la mo waila e o mai ale asoni. E mai se ala au fai kaulanga ma saita mai Israel. E fa mai e o mai e so ngi pe o mau le ka mai ka o ma ko ma ka ki basta amen ona la se o ngi ke mi le Cristiano ka ku ngi le Cristiano ka dia Iesu e fa ba ri fa o le ki fe so fa ma o si e fa tai bas ona le wa e fisili de tu la ale o le ya te ula va ia pe wa pa ai ile Toetu o Iesu mana tua ua uma yo ai pe o le message there le foi anga o ma Paulo ma la wali e o se le anga la o mai ata tu samo so o ke kar kong wala uia o ka ko message a foi o se tanga to fatu tua ma se Cristiano e ke karikongu i le feaulia o le maliu i sumarona Toetu o le kako message ne o lan me vai e le papera mai kako ngofo mo kako so e kaunga kako kala i ko i le sikanga langa tele tangata ko i le o so le ke lo i so ia o lona fala e se ale i loa e se me ka urkaria o lo vai se senganga so al feaulia pasta o ile le ke uia ma ia e avatu o ile mo ka ko uma e le pe o ma share tua o ile o o ko le include ko ma ua au na le tu o ka ko message there o ka ko ngalu nga foi fakasi de tu le feo io fe la vai ke alu io moli mau e o foi como foi ngalu ele va pe que brace ai como força la culoi o la culoi fe loi mai pala ai o tai me ka ko ngalu ka kasi ia ka uia amen ia lo mori ale tu ma fe io se ola le ko fa o po pasta ia ele ta fa so mata mo fi le ia le tu ni te o sambo te tonu ia ua maua sau whaamaros whalenga ni Iesu. Amen. Kei tō luaina ma oe ni Iesu ni whiau o le Toetu manu malo Iesu kei viso o le tatou manu malo whaatasi rea. Amen. O le manuia fo o Iesu kei viso wai lunga ia tatou. Amen. Awangi e koe whapea o yo se tangata le manuia. Lei ka ala ngō o yo le tangata manuia. Amen. Ona o Iesu ke viso. O le ola fo e whaavau sa ungia mo kako. O oe iai.
Amen. O oe ia yo o ia yo ka ko e mo wale mangia ai se o leo wa tatu talia o ia e fai mali ma fa ona yo tatu o langa o le Iesu. Amen. O le Toetu man malo Iesu ko me Iesu yo so fai kuna su wa o ia te o manu malo se ko fai ka wa fa ma ka ka ko ri ma ai ke le pu fai kura su wa tu le fai mai ona maliu ne ai leo Iesu o fetala yatu ya te lato o fa pe atu o tu na mai a te au le pule umalawa i le langi male larolan. Amen. Me la nga fa ko ere o iskanka ese. Amen. Amen. O yo le tanga te pipi fa ta si Iesu o tanga te tu fa ta si Iesu. Hallelujah. O tino fa ta si ta do ono le manu o Iesu ke biso. Amen. Asia ku uma ye ru ta to fa tu anga mo ta to tari to lu ma le fa biwa o ya te le pule. Amen. Ai le pule fia langi male larolan. Ai fa fea la o ele fa ku e ma o e ka Iesu. O le mangia la nga o e le ia Iesu o mangia nga ka ko. Amen. Ia mai o ngofo mai lo fa. Na vele afsa o paki Iesu. Amen. I le Toetu manu malo Iesu ke biso. Ia malona manuia ua tatou manuia fa tasia. Amen. Amen. Ia ve ia ne fa malo si Samoa e tatou ina ma oe i le nei aso ia fe au tu te mga luenga o lo e ai ia e mana tua o oe o tangata man malo o oe o tangata manuia ona o le Toetu o Iesu Kristo manuia le tua ia te oe Samoa le nei aso ia fa penan te to ina ma oe le upo le tua ia pas ia mai foi ko ia o te fa umata i se talo le nei aso ia fa umata ku ma i le Mataio. Ia, tai tātou te talo. Lo mātou ta mā o le langi. Ia pa ia o lo suafa. Ia o mai o lo malo, ia whai o lo finangalo i le rarolangi e pei o le whai o le langi. Ta mā whaktai mo la upu. Lea sa mātou whalongo longo ai i le aso. Aleluia. Ua toi whamanatu mai e a te mātou le taulanga. E tasi ai afe na e saunia mole lalorangi uma ina ua sala i mātou i luma o lau fio. Ta mā leo wa mātou whalongo ua e Toetu manu mā lo mai le tunga mau ma le oti ua ia te oe foi ki o se oli ma le tunga mau lo mātou atua. O lo mātou wha moe moe nga siri lea lo mātou atua. Ta mā whaktai mātou whalongo i la upu i le nei tai a fau le ia lo mātou atua ua mātou awe la upu lea e whai maoso i o mātou o langa i le ngata o le nei aso a o aso umo lo mātou ola mātou te au auna hatu wai i lau fio ta mā o se upu ua mātou tala i ai ua le tusa malau ki le whanga malau whaafofonga lo mātou atua ia wha māngalo mai lawa i mā ua ia alua tu male mana la upu le nei aso. Ia lavia ina se anganga mo lo malo. Ia fa malo sia se anganga ua langona le fa vai vai ma le tau so lo mātou atua. Ia e ala i la upu le nei tai au fau lo mātou atua. Ta mā ia pa ia tu lau fa malo longa e le foifua la upu le tai au nei. Ia o atu i maota ngase o maota malawa. Ia la upu le tai ao le nei ia o atu ei lau whamalolonga lo mātou. Ai le ngata foi lea ta mā o uso lo nofo sala i tu ese ma le whare pui. Ia o atu ei lau upu whauina i le tai ao le nei lo mātou. Tua, ta talo foi ta mā whamanuia le nei ala leo whamanuia le sunga ia Pastor Mike ma le au nanga Kingdom First Ministry lo mātou tua. Ia tupu tele malau tele le malo le tua e ala nei Paul Kalamero mātou tua. Ia e whamanuia foi e le sunga le whawhiangainga o mama futa ma whasoa e le nei tai a fau lo mātou tua. Ia alofangia whalua lo wanganga i lunga o lau o ona. O a taimi e tula iai e ala i lau upu lo mātou tua ia iai lau whaunga mamana o lo mātou tua. Whamanuia le tino ke wiso o i lato uma o
mai mo mai ma whafonga mai te tai au le nei ia i le fola ina o le upu o lau fio o lo mātou tua ia ta mawha mangalo i maua i se upo ua ma tautala iei o le tusa ma lo finangalo o mātou ia i watu mea uma i lau fio le biinga o le whamanu ma le whanetanga i le reitu lau le aso i lau ngoi Iesu ua mātatalo ma wala ua tui nei. Amen. 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 Fire so utala ya tulona suafa a ofo imai ole a mai yetea ufa amanu yanga ai pizza I wala bealo ubai ile malo si ole masala talk about tame for imai ile faala tanga fa amani ole tuala ba fa amanga la tanga sala talk about tame for imai ile faala tanga fa amani ole tuala ba fa amanga la tanga sala ia wa mi ole anga uti tau tino atu ole atu ala wana chile fai longa tangacha aya lofa oye ni ua salamo moni ena ngasala salamone lo male fa atu atu na chile toe mana tuala talk about tame for mai le fa anga tanga fa ama ole atu ala fa amanga la tanga sala talk about tame for mai le fa ala tanga vai fa amanga la tanga sana Sipula ngailo what's no belly now if so ani be a fight love wa inosia o it's a matala ne langi awatema naturally I sit why so love ai what it tells you to my fama only one now yes you talk about tiny for my ile fa tanga fama only ole tu ala fa amanga no tanga sala talk about tiny for my ile fa tanga fama only ole tu ala fa amanga no